Hello everyone. Hello everyone, welcome back to our channel. धेरै दिनपछि हामी भ्लगमा आयौँ हामी दुवैजना बुढाबुढी। आज हामी कहाँ जान लागेको छौँ भने फाइनली गाइस 20 महिना पछि मेरो बेबीको ब्रासेस निकाल्न। आज चाहिँ कस्तो लागेको छ तिमीलाई? अब चाहिँ फेरि अब कुखुराको हड्डी खाने भयो। 20 महिनासम्म खाएकै थियो कुखुराको हड्डीहरू। अब त 20 महिनापछि हो केही पनि खाएका थिएन, जम्मा सागसब्जी मात्रै खाएको थियो। अब खाने भयो मासु। लुक राम्रो देखिरहेको छु बेबी। साँच्चीकै गाइज दिस इज वेस्टफिल्ड, हाम्रो नयाँ घरको होइन, मतलब नयाँ मिनटको नजिकै जम्मा 2 मिनट लाग्छ। यो सर्टकटबाट आयो भने 2 मिनटमा वेस्टफिल्ड लाग्छ। वेस्टफिल्ड पुगिन्छ हामी बेबी। ल बाँकी गाइज त्यहाँ के अरे हस्पिटलमा पुगेपछि म तपाईँलाई देखाउँछु है त। बाई। कति राम्रो देखेको मेरो बेबी, पुरै यार ऊ जस्तो देखेको त। ऊ लागेर ऊ लागेर के भन्छ त, हेयर ब्यान्ड राम्रो देखेको छ, पुरै परी जस्तै देखिरहेको छ त। नेपाली पारा भयो तिमीले त भने छिटो बटाएन के अरे 10 बजीसम्म सुतेर बस्छ। आफै भन्छ कपाल काटेर आऊ भने कपाल काटेन त। कपाल काटेको गाइस बिच थर्काइबाट बस्यो, यति काटेको थर्काइवाला। ल पल्मेरोको के को पलेरोको गाइस उसँग होइन। म पछि देखाउनु तपाईँहरूलाई होइन, मोर देन 20 पिस ऊ छ क्या पर्फ्युम, इभन ब्रान्डेड गुच्ची अनि के छ सुट ल गुच्ची भिक्टोरिया सिक्रेट अनि 2-3 अझै छ। $200 को पर्फ्युम छ, तैपनि अझै पर्फ्युम चाहिन्छ। 20 भने पनि बढी छ उसको पर्फ्युम। म तपाईँलाई फोटो हालिदिन्छु। यो बेबी आइपुग्यो हामी। कति रिसाउँछ हामी पुनः लाग्यो डेन्टिस्ट ब्रासेस खोल्न। मैले पनि ब्रासेस लाउने बेला भइसक्यो बेबी। मैले खोल्ने त ब्रासेस छैन नि, मलाई गाडी किन्ने बेला भइसक्यो। अब यता रुका गाडी आउनु छ मसँग रुका अहिले के यता हुन्छ, यता लेफ्ट। ल लेट्स गो। यहाँ छ ओ आइसक्यो गाइज हाम्रो यो स्माइल डट कहाँ मार्बल अर्थोडन्टिस्ट आइसक्यो साथीहरू। यो हो हाम्रो हजुर मार्बल अर्थोडन्टिस्ट। एक ही देखो बरा
रामदेको ग्लास निस्किन्छ। त्यस्तै हुन्छ। भन तिमीले होइन यो 20 महिनाको क्यापमा मतलब त्यो उस ब्रासलेट राखेको कस्तो कस्तो अनुभव भयो आफ्नो भन न। केही अनुभव भएन। फर्स्ट विकमा गाह्रो भयो। नर्मल लाइक अब खानाहरू के बाड्यो के भयो? केही पनि बारेन। आइदिइरहनु हो म तिमीलाई खिचिरहेको छु। अनि अरू के भन्नु? Hi, hello. Can I make a video? If you want, yeah. Yeah. Sure. What do you want to do? Maybe. Before starting, I want to let you know, like, yesterday night, like, here on the, like, more, it's like, the drugs is like, the each one, like, just, like, came out. Like, it's not total, but it's just, like, a little bit, because I have to come here today anyway, so I just, like, just let you know. The braid? Yeah, the down one, like this one, like, it just, a change. Yeah, just, Okay, that's fine. That should be okay. Yeah. You're gonna take it off anyway, so yeah. When does it come off? Yesterday night. Okay. Yeah. That's okay. Yeah. फाइनली दाँत निकाल्न भयो। दाँत निकालिसकेपछि गाडी किनेको छ। अब मेरो गाडीको पैसा भयो। This is one of the forms you read over. Just saying I'm sending you to wear retainers. So they had to fill up that. Yes, please. So you write my name at the top and the bottom, and then the date and sign. Thank you. के भयो? उता गर न। यो त खिच्न पर्दैन। मैले भिडियो बनाएको छु त ब्लग। My name here again? Yes, please. Top and bottom and signing and date. अर्थोमेटिक्स 20 महिनापछि हामी आएको। एक महिनापछि 2 महिनापछि ग्यापमा आउनुपर्छ। त्यही गराउन तर 20 महिनापछिको दाँत ठिक भयो। त्यसपछि यो निकाल्नुपर्छ प्लान्टको जाल। So the retainer means that one, right? The individual line like that, or what's the retainer like? I have to worry like every night time. So 2 weeks full time in the beginning, and then every night after. Every night. Yeah. But this one I have to receive it later, right? Not today. Yeah, not today, because we have to take the molds of your teeth today, and then we have to make it. So we'll probably get you back maybe on Friday if you can come in then. So whoever can come, like even like my partner can Ideally come. you, if you can. So you can try them in, yeah. Okay. Then. Could you come in on Friday? Friday, because I have to go to work. Like I have to go to 2 places. Like that's fine, but I'll try. That's why I'm just saying, like maybe he can come. Like Yeah, it's best if you come in because we need you to try them in. Okay. Yeah, it's not just picking them up. Okay. Like it is a quick appointment, it is like 10-15 minutes, but we just need you to be there just because in case it's not super like in case we need to trim the retainer a little bit for you. Yeah. Yeah. Okay. So maybe other days, like not on Friday. Okay. Alright, we can talk about that. Yeah, just let you know. Yeah. Okay, so what I'm going to get you to do is bite on this cotton roll. So I'm just going to put it on the side here and bite together. Just keep biting hard on it for me. And you'll feel me pushing on the braces. You'll hear clicking. Oh. You're just nervous. Because it shouldn't be painful, it's just a bit of pressure. Okay, and open. Now I'm putting this between your front teeth. Move your jaw forward a little bit, your bottom jaw. Move your bottom jaw, yeah, that's it. Oh, she's so excited.
do be clear. There's a brace coming off here. And open again. This is moving over to this side now. Right down, actually open. Right again. Plenty more to go. Open again. Now just down the bottom, I'll just undo the back one. Grace! Other side. And now when I take this off, there's still going to be glue on your teeth, so I will be polishing that off in a minute. Finally. Is that hurting you somewhere? No? सेतै देखिरहेको छ त्यहाँ त साँच्चैको भनेको त्यो रियलमी छोडेर सेतै देखेको छ कस्तो भयो फलाउनु लागि तिमी नै आउनुपर्छ क्या चेक हालेर चेक गर्छ भनेको थिएन त डक्टरहरूले हो बेबी बेबी ल साथीहरू दाँत अब फिक्स भयो निकाल Hello everyone. Hello everyone. हाम्रो टोनको लागि आज माछा किनेको फेरि त्यो राम्रो ओह शिट तपाईहरुलाई माछा देखाउँछु माछा हाम्रो क्रेमको लागि माछा है पर्दैन हेर न यताबाट फोन हो बल्दिमलाई सस्तै दिन्छ नि त्यो सेटलाई हाम्रो माछा कति पर्यो भन्नु बेबी हाम्रो माछाको आज रेडीमेड हो केचप यहाँ सस्तो हुन्छ बेबी ए केचप छ हामीसँग ल्याउ न कुनै उत्री नानीमा यति ठुलो आएको छ सायद क्या त्यही मिक्सवाला ब्रासेस निकालिसकेपछि सपिङ ओ फेरि बेबी चाउमिन छ नि हामीसँग ऱ्यापको लागि के कुरा ल ओके बाई बाई गाइस बाई बाई गर बेबी